Kini All India Radio Shillong ka khubor ban pule dai afiliya sauk me kima bakongsan jong ka khubor munta ka step Pilihan Menteri Ketengah Penraisor ke Sarkar Meghalaya Uba Hamid Darling ya ka Herbal Garden but Irish Model Village Hayings in Mulim. Pensioner ke District Commerce but Industry Center ya ki SC but ST bakin tray ya ki Kamnajong. Ki kemang kena ki Debengyo ya ki Jimbam ki Bapaka laong Vice Chairman ka Niti Ayog Rajiv Kumar. Batrung ke Japan sa ka jiwa kun jang ki khat do tali kin hon lekai ha ka Football World Cup arajar khat pra ka khubor bubnya Menteri Ketengah Penraisor jang ke Sarkar Jila Meghalaya Uba Hamid Darling hingga kasi uba play ke Herbal Garden bat ke Irish Model Village Hamadan Yings in Mulim ya kini ke program la penong dak office jang ke District Medical and Health Officer East Khasi Hills Uba Hamid Darling haba ajing klan ha kini kasi ulaong ba ke Jila Meghalaya kadang shibun ki tempat ki belong ki dawai ba dawaisan ban pengkot ya kini ki jimpang ha kerebon na ki brio ki paisha kini ke Sumar Ayurvedic Uba Hamid ula benggap yu baki pa non-session jang kene ke Jila kilong ki badan bak hadu kata baya ke Irish scheme la pelat ha kene ke Jila Uli Menteri jang ke Sarkar Jila ula kentiri ya ki non-session baki de bang Sumar ya kini tempat dawai ki badan ha kene ke Jila bolo omru ba ke Jila kedang kambang temo ya ke Regional Research Institute Uba Hamid ula pentit lu Basyan ke Sarkar Jila kan setuju ia ke Traditional Health Center Hamulim na kebentar kita kebapulu dawai kembat ke District Commerce and Industry Center DCIC Ampati Southwest Garhis ke lapenong ya ke kampung na kebentar ban penslur ia ki SC bat ST menteri ya ki Kamnajong bat ya kening kampung la berpisah da ke National Scheduled Caste Scheduled Tribe Hub Scheme bat kebelalong hingga sini ha bado multi facility center ka Deputy Commissioner Southwest Garhis ka Hazel DB Sama kalau pintu ya kena sembenta bikin pelajunir hak ni kampung kena bikin yo jintoi ha bakon halo ka jintoi lenti jengki kun samla dan syamla hakam Sarkar ka Hazel kalau ba kapor kalau de kun samla tempation dan buat sedaki de kilat online chukwa tengkam Sarkar ba ka de benggap yu bagi kun samla ke de bang syingkabu ha balang kun kini kejat kampung Nakalang Jangan Major ke DCIC Ampati UDFR Marang Ulaong baki beliau minta kidang kami kumpuli kijatkan lajong hak bentai ialah kalang yin hak menekan tu masaki ya kajin syambunta jang kispang yuk ki beliau kiba nado kerta ke bakhat tasnim hado kerta ke basi husan snim Menteri Tribal Welfare ka Tripura Levar Kumar Jamatia hingga sini Ulaong baka Sarkar Jila kadang lat syapran bangkai ya ke Expert Committee kadang kini ya ke bentah ke bebe bat ka Tripura Tribal Area Autonomous District Council haba jubab ya ke jingkali belawan rad umum khidmat kesan BJP Ashish Saha haba ke jingkali kebor ya ke TTAADC Jamatia ulaong baka Sarkar Jila kadang jingkali ban kebor syushu ya ke TTAADC bat ya kini kadang dan hak dan kejingklan da ujian sketchu jang kepat Home Ministry ke Sarkar dan kadang menikmat ke CPM Ubadai Chaudhry udang lewat kelat kelenti kenang tamangkan albor bat kampung jor ke jingbai pisah ya ke District Council ulaong bahapok ke klinik bangre jang ke Riti Sensyar om syingalak bang pintil ya ke jingin jingman jang ke Krai Jila ke bahapok ke jangka jang ke District Council kami ke TTAADC ke bayi ke bahakani itu bat ke beklan bortam ya ke kandu tuli ke District Council jang ke tahun stay lamun ni keri ki berap hak bang pintil ya ke rukun bat jingin jingman jang kiri Rita Tiocha kepada Commerce and Industry Secretary kalau waktu bagi Sarkar ding kalau kular dan persian baik yakin kayu ke bapaka haba ajing klan ha kajing nang kedalam hagwa tehnin kesni Rita kalau pempa ya kajing kenan baka jingdang jang khazna GST Mega Goods and Service Tax kan nang kajirap yakin kayu hadin habib kami ke Secretary jang kepada Commerce and Industry kalau kenturu ya ke Sarkar Assam baka dari bang keluar dan ajirap syakin kayu baki bang bakal kentulang ri yakin kayu bakin de bang syusyanya lepet han tang ya ka subsidi
Karita dalam taru yang kesungkar Assam bahkan pek yang kimar kimata kibala apartmen Shalom Security Jila Nikiri kibala apartmen Pinkintio yang khazna jang kesungkar Jila. Kini kedek All India Radio Shillong kebuangan sepi yang kekubur. Vice Chairman Jang Komiti Ayok Rajiv Kumar Himankasni ulang bakari kedeng kamban politikna bagi kemungkinan kedeng yo ikijimbang kibapaka ukumar haba ajungkron haka seminar halor kapang Technology Partnership for Pollution Abhiyan hanong ba New Delhi ulang bakari India kelawat gelad kelengti dan pelai yang kemungkinan naga jisha tangan boleh kularu bakal niti ayok kan satu borba nak bintangkan irakan ukumar ulang badan kamban personal tu yaki kini halor kajing ajimbang kebapaka yalaki kun ukumar ulang pun bangkari India kadang hado lafi prime nak shispa ki kembang ki kena kiban yo ya kabang kepetikna bola kunti ya baru ki company kemudian hakari betul trelang halo kami kebentang kumban shupin kena ya ke portion abhiyan la penni da mutu rang bado karo Narendra Modi menha patrik udbo jeng Islam Bradab ha Juni Rajasthan Kajila Mizoram Shantan Sayo ya Ministry of Health and Family Welfare Award hakan dia ketayo nakidao jang kajila dan pihya dia kajila jang kikilong kena syaka shiday bagyang kena kubo na punte beki officer jang katna kakot kikya jang kajila Mizoram jagat pesat nada Menteri Kesehatan kemanya ibadite yang katna kakot kikya jang kami unsa IT ya kena khusnam hau Dr. Lajro Zama ibadite Mission Director ke National Health Mission bad Dr. Muntan Mawi State Program Officer RCH hanong ba New Delhi mentakasni kajiyo jang katna kakot kikya jang kajila Mizoram ya kena khusnam kedua halor konulun ba kadang kala shisha dan pintunya kajiyap jang kikandung kena hakaba hakani kasnin kajiyap kikandung kena kibang tangkat sangat berkembang kaji job kebakrautan ya kami ketnya shisha kemudian kala ru ban ajirab halor kakot kikya wat ya kari Myanmar Menteri Kesehatan Kedai berdepan Dekat Consumer Affairs, Food and Public Distribution Urang Vilas Paswan unsa penyiap International Consultation Kebesar Jangki Menteri Jangki Jemaah kami lambat Union Territories berdepan Dekat Food, Civil Supplies Bad Consumer Affairs hanong ba New Delhi mentarasni kapang pedang jangki kami kejuna kelang banyak pedang halor kedua jangki marba marbi bakin dan kidwa palat lingba kematrai kam kebatikna hagan kejelang kini Menteri Jangki Jemaah bagi Territory kini kelunggu halor kejung kontrol yaki ang kebupir-pir jangki marba marbi kajing khang ya kajing khayi baang kajing la ban pembiang yaki marba marbi baki kam jangki National Food Security kami kejelang kelunggu ya kajing kecelakaan yaki skim kebupir-pir nagamita ki Montreal Hostel kibadaki SC/ST lambat kibai-kibai Haka Kubur Sport Haka Jila Ekai Football World Cup keberang Yaib Teng Harasha ke Jepang minta kelihok bendung Syaka Jingkun jangki kandung tuli kikin hongi lekai walang lawan Haka Poland de Shibol menung telur ke Jepang kelihok bendung Syaka tu tetap kikin hongi lekai walada kaya ringkat poin bat ke Senegal tang lemar baka Jila Kai dan Beram Jangka ke Jepang kebelang tang makau kami kebelang Melba Asia kelihok bendung Syaka Jila Kai Football World Cup bat kenjaru syabuk kami kekerban kelang tang lemar hak jila kai jangka kala kumbak la tang sangsian kat baka Senegal hak jila kai jangka kala bakla hadu hindrusin ka Jepang kala yo bangkai yo so jangka jila kai bat kanang jam syakmat hagani ka jila kai Football World Cup day tang la kada bakla on pulima ki jing bakla jangka pusha ikitu ikin hula kai ki bakla ikando Katu kubur kelakuk launch klinik All India Radio Shillong hadin katu kanipon ya Sabah Delhi Station nagmentagi kubur benuan kata prabajian le kubur ketin Hindi prakat san le kubur haktin parang kini kedai All India Radio Shillong